Reisi Genodarma hi pa chikhat King of Herbs tia an ko. Herbal damdoi te zinga upaberani a. Kumsang tel kalta atangin na chi sang sang enkol na nan lo mang to thina ni. Genodarma hian lungin taksa peng sang sanga thisen thataka asem dar theina na chan puya. Cholesterol control in thisen sang tura veng the ni. Genodarma hi kan taksa a insulin anga na atho awangin blood sugar level atiniam theya. Zunthum nei tan damdoi thatakani. Kan taksa atur le thil thalote apai chuaka. Na benvon in siam tur tire in cancer cell in siam tur laka min veng thei bokani. Genodarma hian kan taksa a oxygen level tipungin thin na tho ati chaka. Kan taksa a na do tu cell te ti chakin min ti harwanga. Siat na ti chak thei tu ni in chau ngoi na le topic ut na laka te min vengin min ti jang khai the ni. Taksa shi sel le chak thatak inei theinan. Reisi Genodarma hi lo e venge yang che. Bur khata capsule somru ka oma. Ni tin jing le tlai cho e ma in e turani.